Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilaihi yuraddu ilmus sa'ah wa ma takhruju min samaratin min akmamiha wa ma tahmilu min unsa wa la tada'u illa bi'ilmih. Wa yawma yunadihim ayna syurakai qalu adanna kama minna min syahid. Wa dhalla anhum ma kanu yad'una min qablu wa dhannu ma lahum min mahis. La yas'amul insanu min du'ail khairi wa in massahu syarru faya'us wa in massahu syarru faya'us wa in massahu syarru faya'usum qanut. Walain adaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massathu la yaqulanna hadha li wa ma adunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irji'tu ila rabbi wala irji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna falanunabbi annal ladzina kafaru bima 'amilu وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم
وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء
وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم به نوحا أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت Mana Ben, ولا tolong diulang barusan U-nya kepanjangan kalau nggak salah. واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم في الله من بعد ما استجيب له حجتهم زاهدة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان
وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. Coba diulang lagi Pak Atta. Oleh U-nya nggak perlu dipanjangkan ya Pak, U-nya itu ya, karena waw-nya tidak mati, jangan dipanjangkan U. mulai dari mana Bu? Malahum ya? Yang dari amlahum Pak. Amlahum. Amlahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa inna zalimina lahum azabun alim. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله العظيم. Ngomong Amna bil Quran. Selanjutnya Bu Desmi Roza, silakan. Kak mic-nya. Ya Bu. Dzalikal ladzi yubasyirullahu ibadahu alladzina amanu wa amilus shalih. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Innallaha ghafurun syakur. Sinyalnya kali. Ya. Yamhullahu al-batila wa yuhiqqul haqqa bi kalimatihi innahu alimun bi dzatis sudur.
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بشير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحاده خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير Wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam iyasha yuskinir riha fayazlalna rawakida ala dhahrih Inna fi dzalika la ayatil likulli sabbarin syakur au yubiqhunna bima kasabu wa ya'fu an katsir wa ya'lamal ladzina yujadiluna fi ayatina ma lahum min mahis fama autitum min syai'in famata'ul hayatid dunya Boleh diulang lagi, Hendo? Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma indallahi khairun wa abqa lil ladina amanu lilladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun walladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibuhum yaghfirun walladzina stajabu li rabbihim wa aqamus shalah
wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina idza asabahumul bagyuhum yantasirun wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Coba diulang lagi, Pandu. Paman alfa. Faman afa wa aslaha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbul zalimin. Walaman intasara ba'da zulmihi faulaika ma alaihim min sabil. Innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum adzabun alim. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Wa man yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'di. Wa taraz zalimina lamma ra'aul adzaba yaquluna hal ila maraddim min sabil. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا
رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. Allahumma arhamna bil Quran. Balik lagi ke awal, mohon ditati. Mandaneti dulu, nomor 1. Oh iya, mohon ditati ini. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم Mandeh, hanya itu 2 kali kepanjangan hanya. Ya, Hamim wal kitabil mubin inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Coba diulang lagi, Mandeh. Dari mana ya? Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Ya. Sudah. Ladaina la'aliyyun hakim. Afanadribu ankumud Coba babnya jangan dipantulkan ya. Jangan afana, nggak boleh dipantulkan bot nanti.
أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون والأرض Nggak boleh dapat yang lun, nggak boleh lun. oh iya maaf oh iya rasanya والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا الذي جعل لكم الأرض مهدا الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده خزعا Juz. Oh ya terbalik وجعلوا له من عباده جزءا وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم Muswad daun tasdid waw dalnya. Oke. Masalan dhalla wajhuhu muswaddaw wa Belum ditasdidkan muswad
Oke. Masalan dhulla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Awaman yunashshau fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. Oke. وكذلك ما Belum Bang Hasbi, belum selesai. Diulangi dulu ya. Ya oke. Diulang. Ya. Wa inna ya, jadi ulang dari wa inna. Ya. Dari mana wa inna. Wa inna ala asarihim muhtadun. Iya. Ya, makasih. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. Ya, mau marhab Nabi Al-Quran, Bapak Hatta aja dulu, mau Ben belum ada. Aman Ben belum ada ya? Maghrib dulu. Oh ya. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نبي. Yang halaman 492 lagi, wali buyutihim. Oh, ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن تكيل له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا Ulang dari aja, langsung aja ya Bu ya. Ulang dari Ya. Dari mana Bu? Min qablika mirus. Min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. Ya, jangan ya, jangan dipantulkan ya Pak. Ya. Iza hum minha yadhakun. Yang Bu pantulannya ya. Iya, dot itu dibacanya tebal ya, dari apa tuh berlindah ke langit-langit, tapi jangan dipantulkan kalau mematikan dot. Ya Bu. Ya, silakan Bu Ade, yang lainnya masih belum. Silakan, Desmiroza. Sepertinya ada gangguan ya dengan sinyalnya. Nggak kedengaran suaranya Bu Desmiroza. Itu kayaknya apa namanya? Oh ya. Hilang semua. Di off kan aja, mungkin kameranya lebih bagus biasanya. Kameranya dimatikan aja Bu. Coba kameranya dimatikan Bu Ade. Nggak kedengaran suaranya, soalnya kameranya dimatikan nggak apa-apa. Yang penting suaranya kedengaran. Coba. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي ألا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا
آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خاصمون Soalnya nggak bisa. بل هم قوم خاصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن يأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون اللهم ارحمنا بالقرآن. Silakan Andung, terusin Andung. Mendung. Halaman 495 Andung. Innal mujrim. Tunggu, kenapa Kak Andung nggak kembali ke nomor 1? Bunda Neti? Andung belum kan tadi? Andungnya soalnya Ya, tadi keluar dulu. Oh, oke. Dilanggar. Tadi innal mujrimina fi azabi jahannama khalidun la yufattaru
yusaffaru anhum wa hum fihi mublisun. Wa ma dhalamnahum walakin kanu humul zalimin. Wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Qala innakum makithun. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Am abramu amran fa inna mubrimun. Ya, Andung, amron itu dengung ya, Andung ya. Amron bisa markefa. Ada fa ya. Ya. Am abramu amram fa inna mubrimun. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Qul in kana lirrahmani walad fa ana awwalul abidin. Subhana rabbis samawati wal ard Rabbil arsy amma yasifun. Fadharhum yakhudhu wa yal'abu Yahudu ya, jangan zu ya. Yahudu bot. Fadharhum yakhudhu Fadharhum yakhudhu wa yal'abu hatta yulaqu yaumahumul ladzi yu'adu. Wa huwal ladzi fis samai ilahum wa fil ardi ilah. Wa huwal hakimul alim. Wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma wa bainahum wa indahu ilmus sa'. Coba ulang lagi dari wama tadi. Wama bainahum enggak boleh dimatikan, panjang ma-nya. Andung coba deh. Wa ma bainahuma wa indahu ilmus sa'ati wa ilaihi turja'un. Wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi Wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqq. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ya, wahum nggak boleh terlalu lama tertahan karena humnya tidak dengung. Wahum ya, jangan wahum, nggak boleh kayak gitu ya. Andong coba ulang lagi deh, Andong dari ilah. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ya. Ya. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allahu fa anna yufakun. Wa qilihi ya rabbi inna
ha'ulai qaumul la yu'minun. Fasfah anhum wa qul salam fasaufa ya'lamun. Ya, Allahumma hamna bil Quran. Ibu Ima Rianis, bisa dibuka kameranya? Ibu Ima, ya, silakan Bu. Sekarang surat Ad-Dukhan ya, ayat pertama. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran indina inna kunna mursilin rahmatan mir rabbik innahu was-sami'ul alim Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum mukminin La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin bal hum fi sakkin yal'abun wartakib yawma ta'tis sama'u biduha fartakib yawman Ditebalkan kafnya ya Bu. fartakib yawma ta'ti Fartaqib. Tebalkan kafnya. Fartaqib. Jangan takib. Kalau takib jadinya kaf kecil yang Ibu baca ya. Coba ulang balik. Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Betul Bu? Ya, ya. Terus Bu. Sannas Shan juga keras juga shin ya, jangan san tapi shan. Shannas hadza azabun alim Rabbana ksif annal azaba inna mu'minun anna lahumuz dzikra wa qad jaa Pokoknya panjang Bu. Coba lagi Bu. anna lahumuz dzikra wa qad jaa'ahum rasulun mubin summa tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun inna kasiful azabi qalilan innakum aidun yawma nabtisul baqatal kubra inna muntakimun Balik lagi.
di qafnya membaca qafnya itu kalau kasrah ibu tetap bacanya tebal ya, muntaqimun. Memang asli qaf itu hurufnya tebal, jangan dibaca ki tapi qi. Taqimun. Inna muntaqimun. Iya. Walaqad fatanna qablahum qauma fir'auna wa ja'ahum rasulun karim an addu ilayya ibadallah inni lakum rasulun amin. Ya, Allah merhamna bil Quran. Nanti tadi lagi nggak pada ada orang kelihatannya. Neti, ada Neti? Mana nggak ada? Nggak kelihatan orangnya. Oh, Buka kamera. Oh, ada. Ada. Bentar. Wa alla ta'lu 'ala Allah inni atikum bisultanim mubin wa inni uztu bi rabbi wa rabbikum an tarju'u wa rabbikum an tarjumun wa illam tu'minu li fa'tazilun fada'a rabbahu anna haula'i qaumun mujrimun. Coba diulang, Nande. Ada. Coba diulang lagi. Wada'a rabbahu anna haula'i qaumun mujrimun. Hah? Fa. Fada'a rabbahu anna haula'i qaumun mujrimun. Fa'asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un watrukil bahra rahwan innahum jundum mughraqun kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadzalika wa awrasnaha qauman akharin fama bakat alaihimus sama'u wal ard wa ma kanu munzarin walaqad najjayna bani Israila minal azabil muhin min fir'aun innahu kana 'aliyan minal musrifin walaqad ikhtarnahum 'ala 'ilmin 'alal 'alamin wa atainahum minal ayati ma fihi bala'un mubin inna haula'i layaqulun in hiya illa
إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين وأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين Coba diulang lagi. أهم Mending sama Rusak. Coba diulang lagi sama Rusak. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغ ف كغ sorry Kagol. كغلي الحميم Kagalil. Mending kagalil ya. Lamnya mati ya. betul. Ya. كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مقتقبون Mur dengan mur. Oh ya mati ya. فارتقب إنهم مرتقبون Sadaqallah. Seterusnya Mande Ben. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim.
الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل Yang kof mati itu biasanya kan di Kolak-kolak. ya. Tadi tidak cukup. Oke. Tilka ayatullahi natluha alaikal bilhaq. Belum? Nah, belum pantulannya ya, belum mati doang gitu. Belum ada pantulan. Ambo salah satu dari situ. Bilhaq gitu, pantulkan. Bilhaq itu? Nah, gitu ya. Pantulannya gitu. Karena kolak ya. Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq. Kok Iya. Pantulannya belum kedengaran. tabat siada kan, tabat siada bila habdi wa tab. Tolong lemparin jaket. Ya, ditahan dulu, habis itu dipantulkan gitu. Bilhaq. Itu? Koknya itu yang belum kedengaran. Bilhaq mati doang baru dia. Pantulannya. Bilhaq. No, bilhaq kok, karena itu ada tasdid. Koknya itu yang nggak ada. Ya, bilhaq kok, karena ada tasdid, jadi harus 2 kali. Hak Ya, ditahan dulu gitu, baru dipantulkan. Bilhaq. Oke? Nah, Bilhaq. Oke, Ya. kurang tasdidnya ya. Oke. Ya. I always get wrong right there. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq. Jangan dipanjangkan namanya. Ya, kasih. Listen. Iya betul. Bilhaq. Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq. Kok kurang? Belum juga. Belum. Bilhaq. Kolaknya kedengaran. Halo, Kak. Pantulan kafnya yang belum kedengaran. Gitu. Oh, okay, go ahead. Coba baca. Coba. Bilhaq. Nah, coba Bundo Zurneti contohkan. Ya, coba Zur. Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq. 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 Langsung ke dalam lagi. Bawa aja nanti. Taruh belakang ban. Kok siapa pula yang mengecek-ngecek kok?
Kalau salah-salah, kok hanya mengecek loh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bil haq. Cukup? No. Pantulannya yang belum Oman Deben gitu. Bil Apa? haq, pantulkan kafnya itu habis ditasdidkan dipantulkan gitu. Bil Bil haq, haq. bil haq. Bil haq. Belum ada Bil pantul. haq. Belum juga. No. Bil Belum. haq. No. Masa belum Bil kan? Bil Tabbat haq. yada abi lahabin wa tab. Bil haq. No. Koknya itu yang belum bil haq kok. Dilapas Bil- lagi. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Tilka ayatullahi natluha alaika bil haq. Kok Nak keluar kan. Koknya dimunculkan koknya. Pantulan Bil koknya dimunculkan haq. belum? No, bil haq. Panjangkan. Koknya itu yang belum kedengaran lagi mandi gitu. Bil haq. Bil haq. Kok. No. Bundo, Bil Bundo haq. Ben, Bundo Ben. Oi. Coba Oi. tabat siada tuh Bundo. Tabat siada Bundo dulu. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Watab. Watab. Koknya juga yang nggak ke bawah. Kalah-kalahnya yang belum ke bawah sama bunyi mandi. Bil haq. Kok. Bil haq. Kok. Koknya belum. Karena itu pakai tasdid. Karena itu ada tasdid koknya, jadi no. Ya, Hak. jadi Iya ditahan dulu, habis ditahan dipantulkan lagi gitu. Karena itu kan huruf qalqalah gitu, sama dengan hap, apa, nah gitu. Jangan mati total gitu, tapi ada pantulan sesudah mati gitu. kedengaran mungkin di dalam ini di ini kali ya, suara di ini ya. Oh, Semua bisa budak jadi. kita KMST ya. Lapar Ya. ya hambu dari tadi. Bil haq. Iya. Oke? Bil haq. No, tetap masih ada kurang. Bil haq. Semua orang kedengaran tapi mandi dulu. Lah cabi-cabi aku rambut dek mengaji kala lunjur pek lain. Bil haq. Bil haq. I don't know, let me talk right here. Tadi lah sempat dapat tadi tu. Misalnya tuh, nak rasul ju ambo tu alah gitu. Bil haq. Kok Belum juga. Belum kurang. Kalau tidak ada on bil haq. Hak Mungkin dengan hak. koknya dilamaki Bundo. Oke. Oh, dulu Ya. tuh bu guru mengecian kayak apa gitu. Bil haq. Bil haq. I don't know. Okay, forget it. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana ayat berapa tadi ya? 6. Tilka ayat. Tilka ayatullahi natluha alaika bil haq. Nah itu kedengaran. Itu kedengaran. Oke, bil haq. Bil haq. Nah, Nah, hilang lagi. tilka ayatullahi natluha alaika bil haq. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها
Coba diulang lagi, Mande. Ulang dari summa yusirun. ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها حزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بالحق belum juga بالحق belum juga Belum. anyway Bil haqqa belum. coba Tati bilang بالحق Bil haqqa. Nah, kan ada pantulannya di belakang. Mandi Bilhaq. ada pantulannya gitu. Saya maksud coba. ambu apa alif بالحق belum Nggak juga keluar, Oh, belum. keluar dong. Hak sampai di sana aja hak, tapi haqqa. Oh, ini harus dikeluarkan, ada udara yang keluar haqqa. Karena itu haqqa. Karena itu ya. barangkali zoomku yang salah apa yang mau nyebut Kalau kalau seandainya Zoom yang salah orang lain nggak juga hilang gitu. Tapi Ya, orang lain bisa nggak kedengaran bisa. kembali Karena gitu aja. gini Mbak Demen, karena itu ada tasdidnya, makanya kalau bil haq jelas karena ada Pantulannya yang belum tasdidnya udah gitu, tapi nggak mantul. pantulan ya. Ya. Coba nanti Saya coba nanti didengarkan rekamannya Mandeben. Didengarkan rekaman ini ambu Bu Den. rekam ya Kan udah Azmi juga merekam. Ya. Didengarkan coba. direkam. rekam Saya gitu coba. itu di Oh, ya. kitchen Saya coba bujur, mana tahu nih keluar nggak hakkonya ya. Bil hakko. Keluar. Ya. Keluar tuh Bu Bande. Oke, Bil let me hakko. try. Ya. Gitu, Sampai Bande. dapat tunggu. Ya tunggu ambil coba di situ ya. Bil hakko. Bil haq Nah, ini kalau nggak keluar, Nggak keluar. Bil haqq. nggak keluar sama Mande Ben itu. bil haq bil Nah. haq. Ya, itu sedikit muncul keluar, tadi ya? sedikit keluar. Ya. Dengarkan.
Benar. Belum juga itu. Tipis sekali, Bunda. Harusnya kan Tipis mana? tebal. Iya. bil haqq. Bil haqq. Nah, coba. Paling jelas Ini harus tuh, ya kan? tebalnya, Bunda. Nah, Salaman lagi. Bil Satu haqq. satu lembar lagi. Di. Okay, oh, I'll try to do myself. Saya dengerin nanti orang ini ya, pembacaan yang itu orang rekaman dari siapa gitu, dari Kolkolah. kita sambung Asbi aja, sambung. Asbi baru sekali kan ya? Satu lembar lagi. ya. Oke, wait Bunda. a second. Astagfirullahaladzim. Satu Oh, lembar belum lagi. siap ya? Lanjut next, Bunda, skip. Awak. Skip. Oh. Ya. Ya, oke. Belum sampai. Wait a second. Bunda Zur saja lah. Terakhir penutup. Masih Masih satu lembar lagi. dua halaman lagi loh, masih 2 halaman setengah malah. 2 halaman setengah ya. Atau Ini kok membacanya bara setengah halaman. Bukan masih sehalaman tapi Tadi ayat berapa? Iya, 2 halaman lain. Ini kan Ayat berapa? masih 2 halaman setengah lagi, Ti. Ini di halaman halaman kedua masih 500, anak 501. Iya, dua Ayat. halaman lain. Ayat berapa saya tadi? tadi. 1 sampai 13. 1 sampai 12. Sekarang saya 13. 14. Banyak mengicik, tidak ada terang ngicik juga. 13. Berapa ayat berapa ayat terakhir? Satu orang aja. Ayat berapa? Terakhir 2 balik. Ini masuk terakhir 3 balik. 13. Oke. Udah nggak ada. Nah, lanjut. Dia lah undo. Taruh ya, taruh bisa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Go ahead. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Kok hilang ya? Lanjut. Oh, setengah halaman ya? Setengah halaman sudah dia. Ya, lanjut. Summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Innahum la yu'nu anka minallahi syai'a wa inna adh-dhalimina ba'duhum awliya'u ba'd wallahu waliyul muttaqin. Hadza basyairu lin-nasi wa hudaw wa rahmatul liqaumin yuqinun.
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم شاء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق لتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. Ya, Bu Ade, silakan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah Ilahu. Coba ulang lagi deh, Pak Ade. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah Adallahu. Iya, yang dari wa wa'adallah. adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi risawat Risau. Ya. Wah, insya Allah. risawah ya. Wa ja'ala ala basarihi risawah فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. Emangnya kalau di mim mati disambut sa itu kan nggak dengung kan? Summa yumitukum summa. Jangan terlalu lama berkatakan mim mati ya. Ya. Bu Ade, mim mati itu boleh berdengung mim bertemu mim dan mim bertemu ba. Cuman dua itu saja, selebihnya nggak boleh ya. Nggak boleh tertahan. Coba ulang lagi, Bang. Qulillahu yuhyikum summa yumiitukum. Masih tertahan ya. Qulillahu yuhyikum sum, sekedar mematikan mim langsung diangkat ya. Ishar ya. Ya, izhar syafwi. Qulillahu yuhyikum summa yumitukum summa yajma'ukum ila yaumil qiyamah
يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك Next. السماوات Ada sudah stop. Gantian. Ya, next. Tengah. Sudah, Ibu Irma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق Juga kepantul kafnya ya Bu. Hak Sama kurang. Coba ulang lagi deh. كتابنا ينطق عليكم بالحق Ya. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا ونحن Ulang. إن No, sebelum itu. Nggak boleh berhenti di saah. Tadi itu berhenti di saah itu. Itu dalam kecil kalau di sini. وإذا قيل إن وعد الله Ibu, nggak udah dari wa idaqi. Boleh wa idaqi, tapi qafnya ditebalkan ya Bu, qaf. Wa idaqi, jangan ki ya, tapi qi. Coba ulang balik Bu. وإذا قيل إن ya Ya. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما تدري ما الساعة. Nah, di sana apa tandanya, Ma Ibu? Nggak ada tanda nggak berhenti, berbeda Qur'annya Mbak Dewi. Saya juga nggak ada tanda berhenti di situ. Tanda apa? Iya, Nggak ada tanda lam. Tanda berhentinya cuma lam alif. Kalau lam alif itu nggak boleh berhenti total ya Ibu ya. Coba diulang lagi dari mana dari. Tapi ini nggak ada. Tapi nggak Nggak ada. semuanya berada tanda alif.
Lam alif. Ya, lam alif itu tetap aja nggak boleh berhenti gitu. Iya. Coba ulang lagi dari mana, dari Sebaiknya lanjut ya. Sebaiknya lanjut ya. La raiba fiha qultum ma tadri masa bukan tad tapi nad. Ulang dari ma aja, Bu. Mana dari ma nadri masa'atu in nadhannu illa Nazunnu. dhanna wa ma nahnu. Ya Bu, nazun, bukan nazan ya Bu, tapi nazun, dhamma ubahnya. oh iya. In nadhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustaqimi. Taikinin. In nadhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustaqinin. Mustai mati jumlah, Bu. Wa ma nahnu bimustaqinin. Iya. Ya. Ini masih ada setengah halaman lagi ya. Ini ya, masih setengah halaman lagi baru sampai juz 26. Terus ini ya. Oh. فَبَدَلَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق الله العظيم. Mendeneti silakan. Berkami bil Quran. Lulana imam Baris-baris. Iya, terus. Wahuda rahmah. Allahumma zakirna nasina wa alimna minhum jahilna warzuqna tilawatahu al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatain ya rabbal alamin. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan cahaya petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui.
rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Amin. Amin ya Rabb. Manda Neti udah keluar ya? Tetap. Oke. Ya, tutup aja Kita tutup meditatif. aja. Ya, kita tutup aja, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah menyelesaikan juz 25 malam ini. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Ucapkan terima kasih kepada Manda Zurniati telah membimbing kita pada malam ini, dan juga kepada Radio Gemiminang yang telah menyiarkan tayangan ini secara langsung, juga kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di ruang Zoom ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam ini juga kita sedekahkan pahalanya kepada orang-orang tua kita, orang-orang yang kita kasihi. Semoga mereka mendapatkan semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mari kita tutup dengan membaca doa yang dipimpin oleh Ibu Mande Ben. Silakan tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Mari kita tutup hari ini. Mudah-mudahan kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat pada acara tadarusan yang akan datang, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Maaf lahir batin ya, tadi itu Sama-sama. bercanda. Gak apa-apa. Saya mohon izin karena saya mau udah masuk subuh di sini. Sekarang saya, iya. oke. Silahkan Kayak aja gini ya, lanjutkan Bu. kalau mau dilanjutkan. Oke.